Chibai ule Nutrela alu le chana ka kan poldona tuiso ka leya ka china ka chia puamang chana ka khea Nutrela tenen in milmoi tok kan ti kan tel donya alu chum ka mangdona a helpo man theya kan du te tin kan zaidonya apuam thatoa atui ka sorang tel kaleya tel sa a ka thaka meisanga aronga in thak thleng kan kangang uluk dewin kan vilanga meisanga ka chuang charchara arong po moi tok viawa ka suak chuaka tela satle de nuwa alu ka thaka lemin aronga in thak vedewa ka suak chuaka atel ngai tho hi ka mangle dona asat nuwa zira ka thaka amui chu nuwa purun sen ka thaka ka chuang min dewa purun var marchapui le so thing den ka tela me hi alai hol aya niam dewa ka daa ka chuang minang amin nuwa me ka her niama ai engle dhania powder ka tela Kashmiri red chili powder ka tela athak vak lawa aronga moi kan ti kha abet na salut to ka amui chwa nuwa tui kem ka leya tui hian atedik vek tona chana ka thaka chi ka ala ka chopol that nuwa tuilum ka leya ka chuang min deuh photang me ka her sanga tomato ka tela ka chuang min ve deuh photanga alu ka thaka Nutrela ka thaka uluk dewin kan cho polang curry powder ka tela meat masala chicken powder ka tel lea masala vel amui chwa nuwa tuilum ka leya atui kan du tamdana zirin kan leidon nia aso chwa nuwa ka china me ka her niama minute som vel ka chuangang akara atul dana zirin kan chok venga me niama kan chuan cher cher hian bol lo te a hip tha a atui du chana po min tha to a me niama minute som ka chuang to a ka swana lo siam ve chin ro u ka channel min thir saka wangin kalome